Saroj Khan. I am a student of 7th class. World. WORLD 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 यानी दुनिया. Moon. MOON moon यानी चांद. Again. AGAIN again यानी दोबारा. Score. SCORE score यानी नंबर. Tongue. TONGUE tongue यानी जबान. Desert. DESERT desert यानी रेगिस्तान. Prayer. prayer यानी दुआ. Below. BELOW below यानी नीचे. Speech. SPEECH यानी तकरीर. Grass. GRASP grass यानी पकड़ना. Relation. RELATION relation यानी रिश्ता. Wiser. WISER यानी समझदार. Emperor. EMPEROR emperor यानी शहंशाह. Deluxe. DELUXE यानी आलीशान. Deluxe. DLUXE. DELUXE deluxe यानी आलीशान. Knock. KNOCK knock यानी दस्तक. Plump. PLUMP plump यानी खुला. Regular. REGULAR regular यानी बाकायदा. Verb. VERB verb यानी फेल. Include. INCLOUDE include यानी शामिल. Captain. captain यानी कप्तान. Heaven. HEAVEN heaven जन्नत. Pine. PINE pine यानी बड़ा दरख्त. Scrub. SCRUB scrub यानी झाड़ू. Idea. IDEA idea यानी ख्याल. Bicycle. BICYCLE bicycle यानी साइकिल. Spider. SPIDER spider यानी मकड़ी. Sweet. SWEET यानी मीठा. Zeal. ZEAL zeal यानी जोश. Budge. BUDGE बुझ यानी हलचल. Tear. TEAR यानी आंसू. Hope. hope यानी उम्मीद. Surprise. SURPRISE surprise यानी हैरत. Because. BECAUSE because यानी क्योंकि. Mirror. MIRROR mirror यानी आईना. Movement. MOVEMENT movement यानी हरकत. Holiday. HOLIDAY holiday यानी छुट्टी का दिन. Ground. ground यानी मैदान. Race. RACE race यानी दौड़. Scold. SCOILD scald यानी डांटना. शहरोज ने